Unión Radio, Nashquatz Choacue, Solok Salisantilhu. Nikela kulbal saliqa kanjelain Solok Salisantilhu. Utlish holomila qatzolbal chiruli kutana inashye lach amang ut lachza. Karuri lom lach amang. Ani lach amang ut karuri lom saliseraqain. Chiruli kutan ekwer sho atinak chirish lishrut. Ut chiruli kutana into atinak chirish lish ester. Abanan taqadikib atinak chirish lach amang. Lach amang haahun lipoyenam. Likikehek na wali kwangilal reshban li akwabeh. Utaan likikehek shkwangilal sa shben chishkhuni lep li kwangeb shkwangilal. Utkaut nakahuntak edalah amang rikin lachtsa. Qaqiq redali nashcheqe lihu Ezequiel capítulo 28 versículo 11 toxali versículo 15. Nashchechi kamain 14 ut 15. La inkatin shaqab chok akak alehom hojunak kerubin. Sa lishsandil na akhliqa kwa Dios. Nakatchalk nakatchik yal sa shtianqeb li lochlo kilpek. Hual chabil nakatkwang chalen chak salikutan katyob desik kwi. Tukh retal. Kitauman klima usilal hakwikin. Qabiq karul nashtiek kwi lihu Isaías 14, 12 toxali versículo 15. Chan runak shat anek chak sa chosha at shkak chayma lihike la at li shat numtak sa shbeneb li tenamit shat khili bak chiruch och la at shaye sa hach ol tani man qinkwankil toh sa chosha toh aran tink okhop chak link okharibal toh sa shbeneb li shchahim li Dios tink okhlaq sa linakh negesh chutub kwi ribeb li Dios sa shkhayal chak li releb iq tintaqiq toh sa shbeneb li chokl ut kama aqin lini mahkwal Dios. Chankat sa ol. Abanan relik chiyal naqshat kutek toh sa shbalba toh sa chamal shnakheb li kamenaq. Mashatawru nakwan kaut nakhuntak etambil lach amang rikin lachtsa. Shbanak shkabichaleb she'rataw kwankilal loqal halish rataw lima uzakkwing utanah kwilikish sik lach amang. Halikish sik nakishtiere liqaqwa Jesus naqkwitish hupu ribchiru uttishkesh loqal taqashtesiq re hayalik arut traj re aruchichojain naqliqaqwa Jesus kichal resh kolbal aruchichojain utkisud hijo jun qelao jujun liquin jujun ipoyenam liqaqwa Jesus han liqechalal laqkololqe abanan litukh likishke chiqish wal num taxenaq kwichikchiru chishkhunil likaruna qakosh la atutlain lihu apocalipsis nashcholo bakwichiqu chan runaq lima usaqkwin nash sikut narrataw likwankilal utnashperesi lish qaushain liratawalain toxsa lishnimalru railal litkwan sashtaqika ruchichochain lish balaq nashbanunaq na balaqeb lipoyenam litetaqen qre utlite loqonin qre honashye apocalipsis 13, 3 ut 4. Ut najosqo sa shbeneb linkanike loqoninkre. Horishbanu lach Mardokeo hanjak juna judío. Jun reheb li ralashka joliqa kwa Dios. Linash khalam uchi eb li ralashka joliqa kwa Dios. Abanak kikehe li chakra naqtentote shhupu li pep chiru lach amang. Lach Mardokeo kishiela inka tinbanu haan. Anak li chakra li Dios nashyenak ma hupu bakib chumuko loqoniru aniyak chik khalan chiru liqa kwa Dios chumuko etalil maka sashkaba haan lach amang kahonak ki khosqo sashkeba retal nak kahkwi haan linkana shhupu brib chiru rakhlal nak nanumek manak nach kwankrik in lach Mardokeo khokanak ki chal khosqil sashbe lach Mardokeo ki atina krikin li akwa bekhresh patsmal naqtish sachebru eblich utaan li kwan li khalan ish chaqra beb sashbeni ruchichoj li mokotyo kep tashpa bankil ish chaqra li akwa bekh asuero kishpat lish kami kep chishkhoni leb la judío moko karta kwi la Mardokeo utqakhultikaq naqlish Ester lish naeb li tanamit salikutanaan manaq li reina Ester khonaqanawru haanaq kwi ish komone la judíos sa humpat kishtaqla chitsibak esilal utkek ame sa shpen chishkhunil li tanamit li kwankeb ruel shkwankil la asuero li akwabeh
resh ebal chish na web chish khunileb nak akshaka bambil chish kutankil nak te sachek ru chish khunileb lak Israel kho ish kho queen kho kal kho kulal chish khunileb tento nak te sachek ru li huwa in kik emang chok chakrab chan li hu Esther ut kik emang chinawek sa chish khunil li ning ut ko tenamit renak salikutanaan ak yoon kwang qeb chish khunileb kikwa khun li nimlaplet chiruli kutanaan ligi shaqabak moko kiruta chikchi khalek li chakraba inchpan li akwabeh aban liqaqwa kish koleb lishtanamit utaneb keruan chish ashbal ruheb lishik neke ilok reheb abanan moko sashkabata in naqtaqake naq khonelik khokanak ulmank salihu Apocalipsis 12 14 17 ut nakatimwaq chirilbal hunsuntak kuchik nakataweb li versículo utyokin jishchaba sinkil choqakwe hain nashjeji kamain tohanaklik anti kishakwa sare kama khun nima chirishli ishq re naqta kelok rakhshban li nima aran kichal khosq ili nimla shul sashben li ishq utko ochishtyal bashmets eurik nebri ralash ka kholi ishq qahul dikar naqli ishq sali profecía nash khalam uchi li ralash ka kholi qaqwa Dios lish iglesia li qaqwa Dios haneb li neke pa bankre lish chakrab li Dios ut neke shkula sa shchol lish cholo pahom li Jesus ut naqli ma usaqwiq naril naqwa khun li chud link anash pab li nashye li narahaan nachal shkhosqil ut nashtikibeb chipletik ebli poyenam ut nashbanu naqte sacheq ruhe baan hali chuda an li neke shokokre lish chakrab li qaqwa Dios toqta kulman qaqwi سايبلق كوتانا نقوان نختاقولق شهوناليل نقلي كوتان سابادو نختاشا قباق ليش كوتانكيل لي دومينغو خو لي هيلو بالكوتان وتتقريسيش كوانكيلا لي سابادو خو ليش كوتان لقاقوا ديوس راد شكول ابري رلاش كخو لقاقوا لينيكي شوكو كريل جيز اقل ريرو ليش شقراب شبانق تشخونيل ابلي بويانام ساروجي جوج تشخونا خيلي بي ريكين شمتس اواب ريكين شكوانكيلا ريش ساتشبال ابلي جوتا إن li inga shepa bankre li chakrab li ruji joj qaqoshlaq chan runaq chaq choqe shnum sinkile li kok yalek li nike kulung saliqatu am chan rakhru to ruq shnum sinkile li honala an li khwal shiwe bru li jokeb chichalk gaqwi sashkabali qaqwa Dios to ruq chi shnum sinkile li honala an utala khwi li taten anqe chikulak tokhsashtaqik خو أشول سشكابالي قاكوا خيسوس ما تشاكوين قشيناكو شبني سلقاك أنخيل إن وقبلات رينق ديناكو شبني سخونشيك لقاك أنخيل